asifuni agenda yamakapitali yathenga bulalo Krista asifuni agenda yamakapitali yathenga yamakapitali yathenga yamakapitali. Parallel structures between ANC yakwa Ramaphosa bese bayi parallel structure la kwababa okuthiwa iMK. I-parallel structure isenza kanjena ke labo bebuya kwa ANC still basesenza nabaye beku parallel structure yakwa ANC sebengapha ku MK. Sekubacica ubala futhi bekusebenzisana kanjena ke asibambela sise Ward 63 kula khona kunokhansela Khumalo asikafike 67 whereby EA parallel structures ane nedudula nama yamaqembu ukudestroya ukhansela wakhona ingase 60 kanjalo wonke lama ward anama ANC parallel structure not abayama ANC awazi ukuthi kunama parallel structure between bona ngaphakathi unobhala we ANC okusihlala ezone 60 Ward 67 eYilbro ke usenzana umzwandile Ngema because bebonke wa ANC ukudestroya ukhansela Khumalo ngapha nokukhanya uNgema ufuna ukuba ikhansela same ward again. That's why be cooperate abo ke the same time nalo bamsiza ukuthi akhole bahlola ukuhlula udata bangene futhi le structure lesi babe ngo secretary ba branch kuyasizwana yena ukubuka phansi umbuso wama fiction we-ANC joint venture newe-MK Commanders Morning. Nansi indaba la. Dozimele, nansi indaba. Sinibingelele bahlali, sibingelele ama-parliament Jozi Soto parliament, sibingelele ama-political party, sibingelele wonke umphakathi wase South Africa Johannesburg sithi-ke Commanders Morning angeke siliyeke udaba oluhamba ngaphansi kweinyawo zomphakathi. Umphakathi awuluboni lolu daba, luhamba ngaphansi kweinyawo. Ubona inxushunxushu busukhohliswa umphakathi. Wathi ke uNgema lo ombaxambili oncukubili ukwa ANC ukwa Mkhonto ngapha ubhizi uyaxova kwaMkhonto kanti ngapha underground kwa ANC ugwinya utshwala kwa ANC bamfide indlela angaxova ngawo uMkhonto lapha ezone 12 bese exova na kwa ANC aphinda exova na kwa ANC angithi usuke ukuyiparallel structure ANC ngapha ukuyiparallel structure ye-MK bangama agent nawe ungabaqasha nje mawufuna ukuthi bakusupport kuyiparallel line yakho baqasha ngotshwala ke bashibhile kunomlilo phakathi inkosi bangu egwinya utshwala zizebhodle phezulu bayathengwa ngotshwala bese benza inxushunxushu abayifuni into right. Commanders Morning Nkazosibele nathi indaba lesiclear ngayo futhi leliclear ukhansela Khumalo waboshiswa wathiwa ke waqanjelwa amanga wathiwa ke ushaye uNgema kuthiwa uNgema ndini lona kwangama election wama ward committee uNgema waphusha umnyango wafuna ungena ngenkani futhi ukufaka abantu ababengana register ngeWard 63 waphusha umnyango wacinezela ukhansela ngani ngeketango uketango kanye mayimkhusha ukhansela wonke yeketango na wathi yamphusha ukhansela uNgema gijima epolice station engaqali njalo ukuwahlangana nomunye untombazana bathi bangusikisana khona lo uCynthia lona phela wayefuna uba ikhansela naye kwa ANC so why be ANC user uNgema nami uNgema uthembise ukuthi no if ungangeni mina Cynthia ngangena mina nawe ngeke usenze pick it up uzothola amathenda phela ungakithi kwa ANC babe sefiction A1 so kuthembisene mabe ngena umunye wabo lo uNgema uzodestroy uMkhonto engaphakathi ku-MK ebese uCynthia yaphatha ephinde futhi zonceda uCynthia ukuthi akhona ungena ku-ANC bese wase evulela abanike uKhumalo icala sinjalo ngomoya wamvulela icala ke singena ireason kwakuyini kwezomkhathi ireason wathi assaultile kube kuhuye osusa umdlobongela washaya ikhansela ngesivalo evula ngenkani isivalo waphinde walipressa ngeshane ikhansela umuntu eqhinya bese umphusha wena ngoba ufuna ukuthi ungaqhinyeki umoya bese gijima ukuvulela icase angazi wenza imikhuba yamantombazane kanti hishi yini lo ndoda le ngoba phela indoda uyasebenza lo muntu esikhuluma ngasenze pick it up
lapho ungema ke ungamthi uthanda ukuthi Ken wathanda ukuthi kuthini ufuna usihabisa ipolitiki la ufuna usihabisa yona wayehlala ekhuluma lapha ku-MK ethi abantu lapha ku-MK bafuna ukuhabliswa kancane ipolitiki yobuphalarela. I can't believe umuntu athi umhabulise ipolitiki yobukhabal iphalarel cabal. Wayebheda ke impela sathi mangathi umfana omncane uzohabisa thina ipolitiki thina sazazi akusekhona uUDF sihabisa umfana ozalwa izolo sasahleka nje thina kwaba insomi. Commanders Morning Kasosman bathi ke wakhuluma noCynthia kungenzeka ukugubhuka phansi uCynthia lo be-ANC unobhalo we-ANC ukubhuku ngathi kokubhuka phansi bani uDibaba futhi ungathi i-ANC incedisa le parallel uyincedisa i-ANC ye parallel zone 12 ama 59 kanjalo bonke bathembele ku-ANC sinjani kahle uthembele kuyo phela ukuthi uDibaba abhukuqeke ukuthi kuzofa izone 12 yafake mayisifa izone 12 kuqhamuke abantu abayi-good standing kwi-ANC abasemkhontweni futhi abamember omkhonto sekuyiba sebeyituleni sekuthiwa yiba abaphethe izone 12 kusho ukuthi izone awubabale ngamagama ohlaziyo kusho ukuthi izone 12 asibabale ngamagama singabesazi umneri ukwa-ANC udla amathenda kwa-ANC ngoba wakhona kodwa futhi uyimember yomkhonto usilindile ukwa-ANC we-good standing kwa-ANC baze bamsupport mangabe ekhala bamnikeze even i-food parcel whatever siyakwazi lokho babanenge ukuthi ikati unwele zekati naye underground usupport ANC usukhulileke bese lokhu yena sikube ngendlovukazi ke yama parallel okuyona iphethe zone 12 kuya ngendlovukazi umhlazi ukhuluma ngendlovukazi yakhona ke uQueen Elizabeth wese zone 12 wama parallel asinjalo mhlazi kunjalo bese kuthi ke umama mfazi lo osebenza kwa pick it up engineer owake wastenda kwi-by election estand ukuba a candidate le-MK campaigner i-MK ukuthi ingawini khona kuzowina wabhala mhlazi bafika i-Ward 59 asifihli phela campaigner i-ANC ukuthi bangamvoteli ngobuningi abantu kwayena ngoba uthi campaigner umkhonto wesizwe in favor of i-ANC ngoba uyisanco Commanders Morning mhlazi asibeke nje indaba straight singayokusigudla ngathi itulo lakhiwa emawadini wonke kanje amawadi ngokwawo njengobona kunama fiction kune fiction ehambisana nabakagogo esancela ipolitiki iyokudestroya ngapha nangapha siyasizwa nakhe uKhumalo usizwa uCynthia usizwa abomzwandile ukudestroya uKhumalo khona manje la evidence uboshiwe ke naye umzwandile uvulela icala lokuphula eminyaka kamasipala lapha sehulweni uvulela icala uboshiwe semaselini kuthiwa i-ANC leka Cynthia lapha ewa 63 itatazela neyo ezone 12 ye-ANC ifuna ukukhipha uKhumalo ulale ubalo Cynthia uCynthia bafuna ukukhipha bani umzwandile we-MK njalo Commanders Morning umzwandile uyi-MK mara abantu abamsizayo ukuthi bomkhiphe kulicala kulona abekwa bakwagogo bemsizayo wakho kanje ngoba kunobudlelwane obukhona between bona nabo kwalecala kulona lakho yiba bakagogo belakhela for ukudestroya ukhansela Khumalo Kesosmel nayi inkinga yepolitiki inkinga yepolitiki yobantu yezinyoka ipolitiki yezinyoka le yokufufusa kweinyoka mayihamba phansi kotshani la emkhontweni kugcwele abantu beANC abazodestroya futhi banenhlanhla bafike bangene ezikhundleni bonke nomvalo laba bazodestroya imkhonto wesizwe kusula konomvalo kuze kokhulile phansi kuze kufike kulaba omzwandile kufike bonke omneri laba bazoyifunela amathenda abafuna umkhonto ake silibeke nje iqiniso uNkulunkulu ajabule noma libhlungu bakithi ningazonda noma nithande sikhuluma iqiniso kodwa Nkosi yami uNkulunkulu uyosibusisa ngalokho ngoba lifihliwe bazomosha umkhonto Commanders Morning mkazi asikhube ngabantu okuthiwa babhala incwadi kuthiwa ke manje nakhona kwa-ANC lo mama lo Cynthia ubhale ama-petition encedwa uye umzwandile ngamasikelo ku-MK ama-parallel njalo befuna ukukhipha uKhumalo nangapha ku-MK yamnceda futhi i-ANC inceda umzwandile ngeyimali baba sipoyo kuyo Orlando nje kwakunemali ayivela khona ku-Cynthia
uyakhuluma bamephuza utshwala bunjani yebo Cynthia phela befuna ukuxova umkhonto ngoba laba ama-member wabo azoba ama-intelligent lapha emkhontweni ANC ukudestroya umkhonto ukuze ANC ibuyele back ebungangeni bayo bamavoti Commanders Morning. okubuhlungu manje ukuthi kwa-ANC abahlelisekanga kahle futhi again kune-MK exova kwa-ANC ibola bomzwandile iphinde futhi ixove emkhontweni ihlake nabantu baka-ANC ne-ANC nenkinga ama-parallel-ke manje yasezone 12 lama parallel both side akwa-ANC aphinde wonke e-160 akhona ama-parallel awakhona ingozi kuSihle ngoba ahleka naye uSihle na uDomkop ngento eyi-1 uthetha bamthanda bonke kanti bakhona-ke futhi libona laba ku-MK behlangana nabanye futhi bangaphakathi ku-ANC ePix kaSem awubetshele ngoSihle uSihle uzama ukwenza ukuphusha ipolitiki yolwandle ulwandle ke luthatha konke isho imoto ingangena olwandle liyavuma aluyixoshi noma ngesisisikephe ne-aeroplane ingangena olwandle liyavuma kuzoya ngokuthi nizokwazini ukuswima ke mayengakwazi ukusima ke izominza ke kodwa ulwandle alinacala so ke uSihle ke naye umukela konke okunye kuyingozi kuye kwakhona kwa-ANC kuba namagrajiki uSihle kuyazi uyabakolota wabathembisa ukuthi uma ngene bungangeni bobukhansela nikeza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inkhankaseleni wayisekhetha abanye esebanikeza ibunganga abanye akabanikeza abanye baneza amaphisi lokho kuthiwa ama job plus alukhuza ajikelezayo umsebenzi bathi bona abanjani abathi ama permanent banenzondo ngayangadla no poison kwezinye indawo abasobhe nesibhamu singaqhuma kwezinye indawo abasobhe bathukuthela abafazi namadoda bahleka naye bethukuthele Commanders Morning. Nkaziyo ungadla ukudla kweqembu makunje ungaphuza wona amanzi nangu Sihle bontetazela ngaphathi kwama-comrade kodwa ebuka ngathi ujabulile le njabulo ayibona imele aphuzela amanzi abekwa lapha akumele aphuza amanzi abeka lapha funa acte njengonhlanhla khuma unhlanhla Mkhwanazi unhlanhla Mkhwanazi akaphuza amanzi abekwe etafuleni angawazi ukuthi asethwe kanjani nokudla kakuhle uvele yena azele lento amayizi okhuluma amanzi akha lapha ku-school bag asigaxile ukhipha sona aphuza wabiyeke lapha phambi kwakhe nojuice ku-school bag akaphuza ujuice babo ngabe kudala bamnquma Commanders Morning. Ukhansela Khumalo usenkingeni enkulu ukhansela David inkinga yakhe iyi-1 idudula abayibemenya amaqembu sabodudula action SA bayibehlanga ne-parallel structure ye-ANC kuxove ukuthi bakhiphe ukhansela bani David Mdubi bambize ngeforeigner bathi akana-ID kodwa qabula zozimele how can ukhansela ngena-ID kodwa akhona ukushaya i-ID ye-Home Affairs ngoba ukhansela washaya i-ID ye-Home Affairs kithi mara akana-ID but uyakwazi ukwenza i-ID futhi e-Home Affairs mara akana-ID kusanje umuntu ongena-ID ekhona uku-apply i-ID yena i-apply i-ID ngokwakhe kuyi-fashion nje nowadays uyamanga ukuthi uma ucriticize umuntu uthi akana-ID nathi singalala namhla sinama-ID njengoba sinawo nje sivuke kusasa sekukhulunywa lapho kuma-social media kuthiwa sinamakhwerekwere sesikujwayele-ke thina i-fashion yabantu abaphusha ipolitiki eshibhile thina siphusha ipolitiki eshibhile ngesisukela umuntu sithi uyigwerekwere singenashow yayo Commanders Morning. Ngabe lo mlilo ohamba nabo i-123 umlilo use-123 nayo destroy le council lakhona umbe i-123 leli lomlilo langapha kithi impompo udestroy lona ngapha umlilo lana leader inkinga yale politiki yethi MK ne-ANC wena ubheke lo muntu lo oseqembini lakho kanti lo oseqembini lakho uyuzwa yilaba ngapha uphinde ubheke la ongapha wathi abantu basoza nge-intelligent ama-parallel this parallel is powerful Nkazozimele. I-parallel is powerful because i-parallel khona la deep down i-driver i-intelligent ye-ANC ye-strategizer deep down kodwa wena nge-ANC futhi driver i-intelligent and ye-MK futhi deep down ngoba bonke bafuna ukudestroyana kodwa okusalayo umzabalazo ufanele ngabe uwoda sazi benza kanjani ke baphusha ipolitiki eshibhile uma uphusha ipolitiki eshibhile vele wenza inxushunxushu sikujwayele lokho Commanders Morning bayibiza divide and rule lento abayenza kwa-ANC divide and rule
lo mama uCynthia unayo imali nalo ngema unayo imali nyalo phela Peter uyahola thatha ushawa izikweletu osezwathenga nanemoto imoto ihamba nangemoto emhlophe xa uzamile sithi ANC yamnika le package manje akusinjalo kunjalo cha siyabonga ukuthi athenge nesekeni lemoto bakuthela imhlophe ke ebonakala naye cha umuntu oholayo siyabonga impela siyambongela kodwa ukuthi naye ethuthuke ngokuphalarela bakhe ngoba nale mali yokuthenga imoto ungathi iqhamuka kubuphalarela lobu ngeke kwazi noma iqhamuka lemsebenzini noma yokuphalarela ngoba bayahola laba bantu angeke bezincushuncu bengaholi bevuka umoya wamazayoni lapha makuthiwa kuyonziwa ama-election bevuka umoya wamazayoni bengaholi ngeke alwe nekhansela engaholanga unamanga ezephushi ephula ivale engaholanga unamanga bayahola commanders morning so ikhansela leli ukukhumala usenkingeni enkulu kakhulu ngoba inkosi udirector wama-parallel or i-coordinator wama-parallel ngizosho kanje phela ikhona indlovukazi ucoordinator omkhulu ofaka izibuko ezihlala phezulu la kuye wabona ibuko zihlala kuphi mhlazi ihlala phezulu ibuko ekathutse ibuka azihlala emehlweni ihlala phezulu manje zibukani lapho ngoba amehla wekho ezotsutsi lezobuka njengalezo kufana nababeka izibuko phekwa amakepisi utsutsi labo basuke benzele ukuthi ucabanga ukuthi amehlo alapha uma uthi lapha mhlawumbe ukhomba ngesibhamu ukuthi ushaya ikhanda uthi ushaya isimo usushaya ngaphezulu kwekhanda ngoba manje ubona izibuko zilapha ucabanga ukuthi amehla akhona mawuza ukuthi udubula commanders morning yazi kupolitiki ungazisethe uphephile mhlazi uthi ubheke la iqembini uthi kuliwa la iqembini la ngaphakathi kanti impi iphekwa ngapha ngaphandle lo muntu lo usponsor ngaphandle eyinzima into yabo yamakhansela uthi uyikhansela ehleka nomuntu la kanti umuntu uyaphekwa le ngaphandle ya support ukuthi kugwaza umkhonto kanti ugwaza umkhonto wakhona ubhekiswe kuwe leso simele ukuthiwa gwaza umkhonto kuthiwa gwaza wena kanti gwaza mina yabona nje masibhekile nje thina se-exile siphumile emkhontweni saba se-exile nje lokho kuyaziwa umkhonto uyazi nawo wawu se-exile uma ulwa ne-apart that is se-exile underground siku-underground ngoba manje siyabona ukuthi inxushunxushu kasiyifuni asifuni ukuphusha ipolitiki eshibhile uyabona abakhethiwe nje kuzone 12 abantu bepolitiki eshibhile yokudla babuya kwa-ANC ayikho into engahamba yokusevisa umbutho engenzeka le cabinet ekhethiwe zone 12 kumkhonto wesizwe abaphusha ipolitiki yokudla uyazonda noma uyathanda iqiniso linjalo nenhliziyo zenu ziyangivumela kanti before nje kungakusekhonda ngomthetho bathi i-structure basibe nabantu abayi-15 kodwa laba bawu-10 why manje imthetho uthi isalome abantu abayi-15 kodwa bebe u-10 na why baphi kungakhethwa ngamanye abawu-5 yingoba isibalo sekhabal sigcina ku10 le ikhabali yabo igcina lapha manje mabezofaka abanye abangama-edition laba bazofika babone lobuqhophololo abazobenza lapha kube nenxushunxushu so bafuna ukuthi bavala ke umkhumbi kaNoah ukuthi kungangeni abangafuneki ukuthi bangene esikebheni ngoba lapha kuzokwenza imikhuba yokudla nokudlisana kulapha into ehleliwe lapha ezone 12 inkosi yami ngazi kwamanye amazone ngikhuluma ngezone engiyaziyo commanders mhlazi izone 12 ye-ANC nezone 12 ihlaselwa parallel kuzothi zone 12 ye-MK nayo ila same problem ama-parallel mara ingozi we-ANC ngoba ashaya underground awe-MK akhona ngoba iseseyintshe phela i-MK awungena nje ngendlovisi nangemali phela le mali yanikwa uNomvalo ukuthi akhethe lo uNdlovukazi yayivela kuphi letho ayesebhegini iyabona khomba idibaba yayivela kuphi imali le evela kwa-ANC definitely phela lo muntu wadla imali Nomvalo wadla imali ukuthi afake lo muntu ngeke umuntu ongamazi umkhetha usephethe igezi emoto yakho icala imali le wadla imali asikhuluma iqiniso wadla imali nangoke uthi baba ke owayesebabefuna ukumncikisa naye ukuthi hayi nawe incela lapha eceleni yena ungathi kuthiwa akavuma kuthiwa nozi baba bezama ukumncelisa leli gula elinamasabolile wabona uthi baba cha leli gula linamasabolile angizuluncela mina wasecha mina hayi angeni kulo mkhambathi wenu so ke hayi ke basebemkhahlelela kude njengoba yena sebemsusile kwizone 12 ungazi ukuthi bambeke kuphi sazolalela akekho ndawo bathi ordinary member yeah so ke usho ukuthi ngaleyo ndlela
iqiniso alikho lapha ezone 12 lapha nje kahle kahle akusithi nje eGauteng asinaqiniso Commanders Morning. So mhlazi asazophela kuphi ukhala ngeANC uthi ANC mhlawumbe yona inobuqophololo kanti ngaphathi kweANC kunabantu abacindezela futhi kwaANC bengamakhansela nangapha futhi awasafuna uba amakhansela kithi bacindezelwe futhi again labo qualify kuba yikhansela kufuna ngento ongaqualify nayo inkinga ezoba khona. Inkingi lapho ke Nkosi yami sizobona khona mase kuyovota singazoma amavoti aqhubeka yini ngoba phela kukhona abanye bathi kodwa isikhathi amavoti lokhu za protest angazi ke ubala bonke vele ungasaphi likhulu yibo laba bathi abahambe kuthiwa igovernment menga respond bazo attacker ama-voting station aboboshwa labo ngeke ikhona nje bazokwenza ukuthi kukhona i-intelligence abazoyisebenzisa ukuthi i-movement yabihambe ne-intelligence ethize ezodisturb Commanders Morning. Alabo bayeka amanzi amancane abethi inkinga lapho baba Khumalo Mzwandile uboshiweke la indaba uboshiwe uMzwandile usedanyana ngaphi ANC yatatazela ungema lo uboshiwe uMzwandile ngema akusinjalo uboshiwe ungema ufuneke uyabona ukuthi manje iphatha jive ngoba yena wayefuna ukubophisa ukhansela khona kube ne-empty space lapha kwi-position yakhe khona ababezoyibenefita bona kanti ke uginqigonqo lona ulokhu uzuphushe wrong uthe uphushwa uKhumalo kanti uphushele esidini eligitshelwe uye kwashona yena phansi uMzwandile watha wena uhabulisa abantu ipolitiki kanti akwazi ukuphusha uginqigonqo amaqhinga wakho uhlula amaqhinga akho uginqigonqo uthi uginqa umuntu phansi kanti uphushele esidini lapha ukufanele uginqeka wena khona phansi Commanders Morning. Au